خوشکو براین هیجا دما و خوش به هیوی دیکم روشا و باش به دوی ویدیوی دی هول بدم لسر مجاره کی گرینگ و نازک و حساس با آخرم لگوری ما کو یعنی جمجاره نگلکی گرینگ جواکا کرد و کردستانی به شیوه کی گشتی و جواکا باورمندین ازدی به تایبتی ev mijara nakokiyên eger me kar navê wan bike nakokî di navbera Kurdên êzdî û Kurdên misilman de heye gelo heya çira de rastiya van nakokiyan heye gelo pirsekî bi navê pirsa êzdî heye di nava rojhilata navîn de yan jî di nava civaka Kurd û Kurdistanê de ev mijara semînera me bû ku di workshopa li Kolnê li darket di roja di duê Eprîlê di duê Nîsanê 2023 ku li bajarê Almanya Köln darket kî ev workshop organize kir civaka Kurdî Ewropî li Almanya ew vê workshopa hanê organize kir gelek spas ji bo wan ku ez vexwendim vê workshopa hanê wekî mêvanekî taybet ez û birêz Mizgîn Yusuf ji bo ku em yanî axaftinên sereke di vê workshopê de biaxivin û tevlî nîqaş û gengeşeyên workshopê bibin. Min di workshopê de nivîsekî û semînerekî pêşkêş kir tê de nerînê xwe derbarê vê mijara hanê got. Ez ê hewl bidim ku di vê vîdyoyê de naveroka vê semînera hanê ji we re pêşkêş bikim bi hêvî me ez hêvî dikim ku derî li pêşiya nîqaş û guftugû û şêweyekî zanistî û bihna fire û wilo bi hûrbînî derî ji tiştekî wilo li ser vê mijara hanê veke. Helbet mebesta me ji semînarê û ji vê vîdyoyê jî ne ew ku ez Kurdên êzdî û Kurdên misilman li hev bînim yan jî êzdî û Kurdan li hev bînim ji ber ku ew şerên navxweyî ê kûr û dûr û dirêj di navbera wan de tune bi taybet yanî di vê sed sala dawî de ev sed sala dawî şer û pevçûnên berê hebûn komkujiyên hebûn yanî dîrok jî vê mesela hanê dibêje Mîrê Rewandoz û Bedirxan Paşa yanî li hemberî êzdiyan helwestekî gelekî kujerî û qirêjî û komkujî nêzîkî bawermendên êzdî bû lê piştî van bûyerên yanî giran û bi êş û azar piştî wan edim qey ev sed sala dawî tiştekî şerekî pevçûnekî di navbera êzdî û Kurda de yan jî Kurdên êzdî û Kurdên misilman de çênebûye. Helbet di nava Kurda bixwe jî hebûn yanî eşîr jî hebû dikuştin lê nedigihaşt wê asta yanî qirkirinê yan jî mesela bi hezara ji hev bikujin çawa ku di van her du bûyerê me anî ziman bi hezara êzdî jiyana xwe ji dest dan. Helbet pê ve girêdayî mijara vê semînarê yan jî vê vîdyoyê ne ew ku êzdiya û misilmanan jî li hev bîne lê ji ber çi ji ber ku yanî di nava misilmana de xwe bixwe ev 1400 sal e şer û pevçûn heye yanî li ser kî xelîfeyê pêxember be gelo Elî be Ebûbekir Ömer Osman yanî kî bêtir ev
بروبلم و کێشەیەن ئێکۆ ئۆلا ئیسلامێ de heyî û di dîroka Îslamê de heyî 1400 sal in. Ger gur dibe geş dibe geş jî sar dibe lê hey. Ne ez û ne yanî gelek kesên din em karin şîa û sunne li serê mesela hanê li hev bikin. Di nava şîa bi xwe bixwe de nakokî hene. Di nava sunne bi xwe bixwe jî nakokî hene. Di nava Elewiya û şîa jî de nakokî hene. Gihaştî ev nakokiyên han gihaştiyê qunaxa şer û pevçûna. Ana cihêrengî tiştek û nakokî û dijberî tiştekî din e. Cihêrengî dibe ku bibe alav dînamo ji bo yanî pêşxistina civakê civaka olî dibe civaka netewayî dibe. Lê dema ku ev cihêrengî ku zengîn bûyîne bibe nakokî û şer û pevçûn û xerrecerên bi vî rengî rê li pêşiya nijadperestiya olî û a taifî û a netewî û nijadperestî li ser hemû astaya rê li pêşiya wê vedike. Demek yanî heta di nava olên mesîhî jî de di navbera ortodoks û katolîk û protestant jî nakokî û şer derketin niha yani ne qunaxa şer de ne lê ew nakokî berdewam in yanî li ser kesayetî yan jî naveroka kesayetiya İsa Mesîh nelhevin yanî di gelek tişta de cudayî navbera wan jî de heye. Di navbera ola Îslamê û ola Mesîhiyetê de ji aliyekî navbera ola Îslamê û Mesîhiyetê û cihû ji aliyekî di navbera cihû Mesîhiya de civaka olî di dîrok dibêjî yanî di gelek mijara nelhevin. û hatine yanî her olek hatiye olê din derew ola din derew derxistiye û xwestiyê bawermendê wê olê bîne bi zorê bi iqna bi çi rengî be ji nerîna wî bigore. Bi giştî yanî di nava tevna civaka Kurdistanî êzdî li gorî me ku ez didim qey gelek kes jî wek min wilo yanî fikirin ku gelê Kurd berî serdema Îslamê êzdî bûn. İslam hat bi xweşî bi nexweşî bi darê zorê beşekî mezin ji Kurdên êzdî bû misilman û beşekî man ê ku mayî û ê ku xwe parastî nasnameya xwe ya olî parastî mane. Ev yanî êzdiyên ku di nava Kurdistanê de belav bûne. Berî çîroka Daişê û êrişa Daişê jî ev nerînekî di nava êzdiya de xwe dida pêş ku em ne Kurdin em ne Erebin em êzdî ne. Êzdatî wekî netewe didan pêş. Ev nerîn çi qeyse fediyok bû çi qeyse yanî xwe dernedket li ser medya lê piştî êrişa Daişê li ser Şengalê û Êzidiya û ev komkujiyê ku çêbûyî êdî ev nerîna hanê li ser sosyal medya derdikeve pêş. Berê yanî dibe ku gelek bawermendên êzdî dema dihatin Ewropa mafê serlêdana mafê penaberiyê dikirin ji wan dipirsî normal yanî neteweya te çi ye dibêjin neteweya me êzdî ye û ne Kurdin na û ne Siryanî ne û ne Erebin û ne Tirkin na em êzdî ne. Lê nizane bêje yanî ka ji ber ser çi esasî êzdî ye. Êsaziyên Ewropî jî dema ku bi 10,000 ev agahî ji wan re tê li gorî raportê saziyên penaberan dibînin ku 300,000 êzdî li Almanya tenê hene ji xwe re dibêjin em êzdî ne. Yan jî ji vî 300,000 200,000 bere 100,000 bêje em Kurdin lê 200,000 dibêjin em êzdî ne. Li Belçîka wilo li Fransa wilo li divan deverê Yekîtiya Ewropa welatên Ewropî ev qenaet li cewan çê dibe ku bi li gorî van hejmarê hanê demekî tiştekî heyî navê wê neteweya êzdî.
بيكو بكولو وفكولو وبشويكي زانستي لقوري فان انجامي هان فان حجماري هاني دردي كبي بيش كو تشتكي هي ناوي بين تويا ايزدي باشا لي وك مقوتي يعني بيشتي إيشا داعشي أب مثلا هاني قش بو قربو حتى يعني بو مجارة خرجر وقنقشة وهفدو إيشاندن هفدو برينكرن كرد دبيجن نا ون كردن إيزدينا وان براي هفن نظام بشكي شو كردا يعني بچكيولو شوي خطاب جهاشت آستا تندو تجيه دنا برا إيزدي وكرد أجر أمان جهف جداكم بقشتي أجر يعني لقوري ما برسك هي برسك ناوي وي برسا إيزدي دناوا جواكا كرده هي ام بخوازن نخوازن جبو ام وی پرسا هانی باش تی بگیجن و چاره سری جر بینن دبی بگشتی کرد مسلمان کردین ازدی یان جی کردو ازدی وی پرسا هانی ببین فرهی یعنی نتوا پروری ازدی جی که بخوازن نتوا یا خواه ازدی بكردا وبعربا وبدنيا وبجواكا ناو نتوي اقناع بكن دبي بري هركسي ازدي اقناع بكن جبركو ازدي بخوا نلهب نسلم جارهاني اف جاليكي دن اگر ملحف كر كو برسكي هي برسا ازدي وكي برسا كرد وكي برسا يعني برسن نتويان برسن اولان هي اگر ام لسر بیم جاری لحب بکن دی بی ام بیم جارا هانی دی پرسا هانی دین سر ماسا نرخاندن و شروع کرنی بهور بینی بزانستی بهنافره بدلکی وکری بمجیکی وکری و پرسا هانی بنرخینن مثلا ندش کن عندنا کی راسته قالوا ازدي راسته كردا راسته مثلا هذا مثلا مجاركي هي مجاركي جرينج نها اب مجارة هاني يعني دقوناغا نجهش يقوناغا كيكو مترسي لقى اگر بمينه بفيرنجي هاني بيني قاش بيقفتقو دبكو الدليل بيشيا يعني ايشو آزارم وك كرجي بي بيشن ازديشي بي بيشن اف دريا في فيديو هاني دريا في سمينار وبانريني كو اس بيشكيش ديكم وكي بانكي لسازي وانتلكتوال وروشنبيرين ازديان ولسازيين كردا انفرسيتي دبي نافندا ليكولينا آرودا ودبي نافندين ليكوليني نزانم السليمانية دبن زانكويا صلاح الدين زانكويا امريكي لدهوكي يعني قاطر روشنبيري وزانستي لكردستاني للدرباي ولاد لهندري ولاد في مجارة هاني دين سر ماسي وما صار نقاش وقفتقوي يعني بكن كاقلو چه قايس راستيا في نرينه هي نرينا كو ازدي نتوانا افجي عاليكي وبشتر بگیجن انجامکی که اب انجامهانه ازدی بگشتی رازی دبن اوی هناك بمینن يعني دبکو نرینا ازدی راز درکبه اگر بلگی وان برهانا وان چید بیشن شعالیه تیوریک شعالیه سوسیولوژی شعالیه انترپولوژی شعالیه کلتور زمان چانده بلگی خدین سر ماسیکو او نتوانه دبکو آوان راست وقتی آوان راست درکبد به کرد و اگر ازدی بگشتی لسر به بریاری الهف بکن به کرد ریزش و بریار هانه رو بگرن و لگوری وی یعنی به ازدیار بدومستینن وکی نتویکی سر بخوان نوکی کردین باورمندین ازدی بشتر يعني بشتي كو اگر جواكا ازدي للسر مثلا هاني للسر نتوبوني لهفكرن يعني
دوی چرچوه هانی از دخوازم هنک تشتا دوی ویدیوی دو که مد سمیناری جید گوتیه يعني حولدانكي مني نرخاندنا في برساهاني هي الجوار جير بارفا بكم كو برسا إزدي كل قوري ماء هي كا جالية أوليفة جالية نتوايفة وجواكا إزدي چنعكو كي دناف دهنه بگشتي نرينو انجام خوا دوی ویدیوی ده بواره پاروه بکن. لگوری تیگهشتنامه و لگوری شوپاندن و ناسکرنامه دو بکو کهیم به تیرجی نکل زیبه ندینه بیجم کو یعنی من ندیدی من خواندی کو دیروکا ازدیاده باورمندین اولا مسیحی اولا کریستیان و اولا جهو ایریش باورمندین ازدی کرنه من بیستی یعنی کم کجیل هم بری وام کار آنینه و پروان اشاندنه ضرر و زیانکی مزنگی هاندنه اولا ازدی و باورمندین ازدی من بیستی اگر لیکولینر و نویسکارین ازدی افتشت لجمان هاتی تکس کرد اگر هاتو به تکس کردن خود یاش مر اشکره بکن وش راه گشتی رجی اشکره بکن لی د اولا اسلامی اری جبر کوت مبریجی بحث کرد کو کرد بری ازدیبون دما اولا اسلامی هات بخوشی بنخوشی باقناع بشور بالاعدام بالشر و جن بشکی مزنج کردا بون مسلمان لی يعني دناوا شرو بفچونن بشترجي يعني شرو بفچونن إجا أولا إسلامي و أولا إزديده هلبت بشكي جو كردا كبري إزديبون و بون بسلمان دريا خاپاندنا أوليده لهم بري إزدي بري برای خواه اولا خواه بری کت ناوا شروع بفچونن افد ناوا جواقع عربا جید هبون يعني قالك عربين كو يعني بري اولا وان جدابو ولهم بري اولا اسلامي كو او جيوكي اولا كي عربي بو يعني لهريما حجازي كو دركت اف شروع بفچون لهم بري باوريا خواه بري اولي خواه بري وبراي خوي بري دركاتنو اف تشتهي يعني د ديروكا اولا مسيحي درو اولا حمو اولا يعني اف جاليه كي جاليه دن نا يعني لغوري استيج هشتمه ولغوري هركز زانه بري دهات قوتن كو حفتي ودو فرمان لسر ازدياد شبيه ايريش داعش كوم كجي داعش دبكو فرمانا حفتي وستيا يا حفتي وشارا ولو تي قبول كرن دنا واجباكا ازديده باش اف حفتي ودو فرمان نهاني ولو فرمانا يكي عدد و اساسيا چارا پنجا ولو لیسته کی عزیزانم يعني اگر الجمل كولينر یانجی کسین کو دیروکا اولا ایزیدی نویساند بن پسپور اف مسئله ولو تثبیت کرنه يعني بالصال بالجيع بالدم بالقرباني جي فرمانا يكي حيبتا فرمانا حفتي وددوا يا هما تاني ولو تي قوتن حفتي ودو فرمان هلبت قلق فرمان بسرسري ازياد هاتي وج مسيحية بيتر وج جهوجي بيتر از وی تیدیگیجم و از وی یعنی تکز دکم جی لی جبو انفرماسیون دیروکی و جبو مثلا زانستی جبو مروناز بک وقتا هجمار تی گودن هفته و دو فرمان دیمکی جیکه حیا هفته و دو دوا مثلا هی لگوری نرینا ما او هفته و دو فرمان کچه بوی دبکو بشکی مزن جوان یانجی تواهیا هفته و دو فرمانا پیشتی در باسبونا اسلام هریما کردستانی او فرمان رودانه اف جالیه کی
لێ دیسا پێویستی هەیە و بزەلالی وەرەناسکردن کا کەنگی فەرمانایەکێ کەنگی بوو چرنگی و ئەگەر ئاگاهیان دیرۆکی دیوارێ هانێدە هەبن وێ گەلێکی باش بە وەکی مگوتیژی دبکو ینی کورد تەبلیبان کۆمکوژیە هاانوان فەرمانی هاان بە بەشێکیژی کووردا نە حەموود کووردا لە گۆری شۆباندنێمە و چ قیس عێریشن سەر ئێزدیا چێبوونە ینی دەئا میرێ ڕەواندۆز یا میرێ بۆتان لەسەر ئێزیا هەنێک کوردن مسلمان هەبوونە ئێزیا پاراستنە یعنی ئەفی هەیە و ئێزیشی بێ مەسەلا هەنێ دزانن ئەف دوی وارێ هانێدە لێ ینی بگشتی بژی دوارێ ئولیدە هیمێ بنگەهین ئێ ناسنامەیە ئیزدی ئۆلیش بەرکو ئێریشێن لە هەمبەری واندەهاتکردن نەش بۆ کوردیە نەش بەرکو کوردن لێ ژبەرکو ئولاوان نا ئیسلامی ئولەکی جدایە ئەv وەکی ژەعالیە ئۆلیدە کۆ ئێش و ئازارên ئیزدیە بەرقەدانا ئیزدیە لە هەمبەری تونەکردنی بنگەها وێ باوەریە ئیزیدی و ئولا ئیزیدی نەکو ینی وەکی کورد میناک و کوردشی ئێریشیوە ینی وێ میرێ بۆتان ئێریشی ئێزدیا بکە ji ber ku Kurdin na yan jî mîrê rewandûz bi êrişî êzdiya bikin ji ber ku Kurdin yan jî ne ji ber vê ji ber ku êzdî ne divê ev vê mesela hanê were yanî li gorî li cem zelal e hîmê destpêkê prinsîpê destpêkê ê nasnameya êzdî ol e ola êzdahiyê baş e ka ji aliyê netewî ve em binirxînin nasnameya êzdî divî warê hanê di xwe destpêrê çi wekî me gotî ku berî êrişên Daişê jî ev nerîna ku êzîdîn netewe ye ne tenê ol e xwe dida pêş û di nava êzdiya de belag bibû heta li vir li Ewropa ev ji bo mafê penaberiyê wekî çewsandinên olî îtîhada olî xwe dida pêş çawa ku di salên heftê û heştê jî de dema li Rojavayê Kurdistanê hinek mesîhî ji bar dikirin û dihatin Ewropa dema penaberî mafê penaberiya însanî ku wekî ol dibin çewsandinê de ne yanî ev tişt min yanî ji şopandinên vê dawiyê min nas kir ku cîranê min e meselen Siryanî ye yan jî Aşûrî cîranê min e têkiliya min û wî gelekî xweş e li bajêr ya em dost û havalê hevdû ne em diçin şevêrkê hevdû xwarin û firavîn û yanî danûstandinê me gelekî xweş bi hev re lê hatî Ewropa gotiye ez dibin çewsandina Kurda de me dibin gevxwarin û çavsorkirin û Kurd nahêlin ku ez yanî ola xwe ya mesîhî yan jî kesayetiya xwe ya Siryanî bidim pêş dibin yanî tiştên nerast tiştên bi rastî nerast evê mesîhî dihat mafê penaberiyê ser hesabê Kurda li vir li Ewropa distend ev tişt heye belkî hemû newlo bijî lê heye hin biraderên me êzdî jî bi rastî mi dîtin yanî kesî ji mir negot dema ez penaber bûm û li ser rêya hatina Ewropa li hepsa Edirne me êzdiyê Serêkaniyê mi dîtin mi êzdiyê Kurdistanê dîtin li wê derê em bi hevdûr ciwanin xortên ciwanin em bi hevdûr axivîn nake wê vê vîdyoyê temaşe bikin wê bibînin yanî behs dikirin yanî kesayetiya êzdî wekî êzdî wekî netewe lê bîr nedibirin demekî ê ji wan mestir dê û bavê wan yan jî birayên wan ji wan re behsa vê mijarê kirine heta wilo ji xwe
نكتي سريوان وسريوان هاتي كاندن ام ازدينا ام كردن يعني ما في افتش جديد كسي نورمال يعني دندري في جفا كده ليش آلية توائي بري ازدياجي افتيقا هاني علوي جي بحث كرن ام كردن ام تركن ام علوي وجا علوي وكي طائفة كي يعني نوكي أول خوزيا أول باناجي يعني نها إزداهي أولى علوية طائفية أري طائفة كيش طائفة مسلمانة هي بشكي جناب مسلمانة بشكي ج شيعة انجي إيريش لسر هاتي كرن دور كتي لو شكلكي نوش خورر شكلي تطبيقي نأولا إسلامي علوي جي سردما عثماني هذا جل كوم كوشي لهم بري وان هاتي كرن شاوا لهم بري إزديا لهم بري علوي أشي هاتي كرن أف تيجا أف نارين أف دياردك وأمنا علوين أمنا كردين علوي تركين علوي عربين علوي نا أم نتهوي علوين لجم إزديا جي هبو لجم علوية جي هبو خويايا يعني اف هالوسطى هاني اف نرينا هاني خود سبير ازمونيا سيونيزم ازمونيا جهوة كو تفكيركي سياسي ايديولوجيك تفكير سيونيزم جبو بيرو بوچونين اولي لجم جهوان بكي بيرو بوچونين نتوي وزمان عبراني يكون قرب بونما بو جنوب وجاند وإيدي ناسنامه أولي كر ناسنامه كي نتواهي وولاتكي جهوان فلسطيني آباكر بناوي إسرائيل كو عرضي يعني بابو كالا اي جهوائي تفكيرك سياسي وتفكير سيونيزمي افتش تكر يعني حوجة ناك مرة جارك يدن يعني بيويست ناك ومرة دوباره بك سيونيزم چكر و چنكر حتى جهاشت يعني روشة كو هي بس قالوا كهلا أمل الروشة يجدي بنرن أبنى توا برورين يجدي إيه خود سبيرن في نرينا هاني كدوجن أمنى توا كاتش جداهيدنا برا وان و أزمونيا جوان هاي هلبت جمع في ازديايو كو چارنوسا خوا بدسته خوا لغوري نارينا خوا لغوري هلوستا خوا يعني هلبجيرن اف بريارة هوان يعني لي اف بريارة نتوبونه قالوا يعني ازديدنا في خدا تفكيركي سياسي وايديولوجيكي وكي تفكير سيونيزمي آوا كرنك وكاربن بري هركسي بري كردا وعربا اقناع بكن كو ازدينا تواند يعني ازديا اقناع بكن تفكيركي سياسي اگر ولو بارتيكي سياسي وكي سيونيزمي آوا بكن خمناك برا آوا بكن كرداجي بي اقناع بكن جواكانا نتويجي اقناع بكن ما شاء الله شخديري انها ازدي ليفر لأوروبا هذا نوا بارتيين سياسي دي دخبتن بارلمانتيرن ويعني جيانا خويا ازدايجي جيانا خويا سياسيجي دي بينن دكارن تشتكي ببيرنگي هاني بيك بينن قالوا يعني تشتكي ولو پیدا کرن رخصنکی سیاسی وکی رخصنا سیونیزمی پیدا کرن هفيك لبكو تفكير كيو صاحب يعني وخمناك از هيبي دكم كو تشتكيولو هبه باشا اگر تفكير كي سياسي سيونيزم ازديان تشتكيولو هبه باشا اف تفكير حياة چه درجة بلان بروجه آماده کریه و يعني دست به کار و خباطه کریه که زمین وگرا يزيد خانه وگرا ولاد وگرا عرض بابو کالا تشتكولو کار کریه وکی که تفکر سیونیزم همو جهوی دنیای رش و سپی وان جواند وان آنی فلسطيني يعني دنافا ازديادة او يعني تشتكلو بويا نا
دبي ام تيبكيشن خلاص السيا قالوا اگر تفكير كي بيبيرن جهن هبه يعني بيجن سيونيزما ازديان وجبون ناسنامه يعني تويا ازديان خبته دواري اکونومی ده دواري آبوری ده دواري ناوندین لیکولین استراتیجی ده درا دواري تيكلين ناف نتوي يعني نتني ترش خلكير بيجي والله ام ايزينه دبيت جوي مثلا هني بالزراع ببهنة كيفرة بكوراهي تجير زمين وبنجحين تيوريك جردينه ودواري اکونومی ده چواکو جهو همو اکونومیا خواه سفربر کرن جبو که بگیجن قناغا کنها او تیدنه نها كيم زيادة لغوري تيجيشتني ما يعني جواكا ازدي لأوروبا جواكا كي زنجينة و يعني فكيكي بمليون يوروها ودولار جناوا في جواكي درتينة سالانة باشا اگر اف بتجي تفكيرك سياسي ازديار كجبون نتويا ازدي كار بك نچێترە گوتەیەکە بچەیە پێگەکی یعنی ئەوژی پرسەکە نەتەوە پەروەری جار جارنا ولو نەتەوە پەرستی پەیدا دەکە یا چەوە کەسێن سەرگەرم دناوە کوردێن مسلمان هەنە هەلبەت وێ کەسێن سەرگەرم و خوینگەرم دناوە ئێزدیژی دەهەبن لێ ئۆلا ئیزدایی وەکی ئۆل ئۆلەکی ئاشتی خوازە ئۆلەکی لە دژی توند و تژیەیە ئۆلەکی نەوەکی ئۆلا ئیسلامی نەوەکی ئۆلا مەسیحی و جوهوک و ئەم بگەرن مێ توند و تژیە دناوە مان هەرسێ ئۆلێ هاند ببینن دناوە ئۆلا ئێزدیدە چنەیە ئەگەر نەتەوە پەروەریەکی ئێزدی چێ ببە ولو دبن شرط و مرجان ده بقلب نتوى پرستی و جبو کار آنینا یعنی پیک آنینا بیرو بوچون نتوی آرمانج نتوی از دیا بیرو بوچون ایدئولوژیک این نتوى پروری بهانه یاد بینی جب کار آنینا چکا بهانه بینی جبو کار آنینا تندو تجیه جبو کتا آرمانجی خوین نتوایی پیک بینه ای بس افل دجی اولا ازدیه اگر تشتکی ولو چی ببه کاوی چاوا نتوا پرورین ازدی کاربن وی مسلاحانه یعنی تفکر سیاسیا ازدی یعنی انتلیکتولی ازدی یعنی قاطر روشنبیری و نویسکاریا ازدی وی مسلاحانه کاربن ای نتوا پرور وی کاربن وی مجارهانه چاره سر بکن کو آلاوا بکار بینن او آلاوا هانه شرعیتا ویا اولی هبن يعني نها اسلام وقت ايريش دكنون بحثا جهاد دكن الجهاد وفتح كرن افد اولا ازديدتنا جبر في قالك يعني هيزن نتوي دولة النتوي وكي ترك وكي عرب اسلام وكي اول جبو داخوازن نتوي كارتينن بس افتش ده اولا ازديدتنا وشوا يعني به مثلا هانی وره چاره سر کرد نه به پرسخانه از داتینم پیشبری اف کسین نتاو پرور ایز دی خواه روشکی ببیرنگی را حاضر کرنی یا نه به ویم جاره گریدایی جعالی نتوایی و لگوری آگاهی ما و دمقی گلک کس و آگاهی لجوان هیه کو ایز دی ده سالن شیست و یکی ده شورشا ایلوله ده بسروكاتي سروكي كرد رحمتي ملا مصطفى برزاني ازدي دناوا شورش يدبون مير تحسين بك دناوا شورش يدبو ومير تحسين بك كسايتيه كي پر نزيكي ملا مصطفى برزاني بو كو سروكي اولي اي جهاني اي دنيا اي ازدياد دنيا دي تفيده ولقال شورشكي نتوائي للدجي حكومتا بغداد اف ناتشتكي ولو حناكوج الريزية نتاو پرورين ازديد ببي مثلا هاني ببينن وبنرخينن نهاجي يعني حازم امير حازم بقى
ku serokê olî êzdiyayî niha jî nêzîkî pedekeyê û rêbaza Barzanî li gorî tevlî vê rewşa hane. Ev ji aliyekî din Eydo Baba Şêx yekî ji serkevdeyên Payebilind yekîtî niştiman bû. Bavê wî ji damezrînerê yekîtî niştiman bû. Di nava dîroka siyasî ya Kurdistana Iraqê û şoreşa Eylûlê Mehmûdê Yezîdî kesayetiyekî navdar e. Demek di nava kar û xebat û şer û yanî tevlî ku ola êzdî li dijî tund û tujiyê li dijî karanîna çekayê lê ji bo mafên netewayî ê Kurd û Kurdistanê êzdî li gel tevgerekî netewayî ê Kurd rawestiyan. Di nava nakokiyên dema ku heftê û sisê heftê û çar nekokî di nava partî jî çêdibe. Rehmetiyê Mele Mustefayê Barzanî Konseya Serokatiya Şoreşê ava dike. Yek ji endamên vê konseya hanê Mir Tehsîn Bek bû. Yani ev mijar dibe neteweperwerên Kurd ê ku dibêjin em ne Kurdin em êzdîne başa ez çi bikim ji vê dîroka hanê. Helbet Mir Tehsîn Bek ne wekî xêrxwazekî di nava şoreşa Eylûlê de yan jî ne wekî yekî Ereb bi yan yekî nizanim Ercentîn bi yanî ne yekî wekî Kurd tevlî vê şoreşa hanê bîye. Dibe me re vê jî ji bîr neke yanî çawa eşîrên Kurda hin eşîrên Kurda Kurdên Misilman Kurdên Misilman ku beşek ji wan li dijî Mele Mustefa sekinîn û bûn cehşên rejîma Saddam Hüseyin beşekî biçûk ji êzdiyan jî bi çi şertê bi çi şêweyî bi ew jî dibe ku yanî tevlî raştibin çekê Saddam Hüseyin li hemberî Mir Tehsîn Bek û li hemberî Mele Mustefayê Barzanî ev jî heye bigiştî yanî ji aliyê siyasî bi ji aliyê netewî bi ji aliyê olî bi pirsekî li gorî min pirsekî êzdiya heye lê yanî ne hema ji xwe bi xwe yek were rabibêje wela ez netewe me yani sibe hinek rabin wela Kurd olin ne netewe ne tişt ola me ola Kurdî ye yani tiştekî neteweya Kurd hene ola Kurdî ye yanî wê tiştekî dikeve eqla mane kesê ku xwediyê vê baweriya hanê dibe ji dwarê teorîk de dwarê siyasî de dwarê dîrokî de dwarê sosyolojî de hesel hemû asteya ji vê nerîna hanê ji vê helwesta hanê re kar û xebatê bike. Ev mijar yanî ne wilo hema ji xwe hêsane êzdî bêjin wela em êzdîne erê te êzdî ye yanî xelkê iqna bik ji vê êzdîbûna hanê bixebit jêr bik mixabin hinek carna Kurd jî yanî wilo bi vî mentiqê hanê wilo bi sertî nêzîkî meselê dibin nawin zimanê te Kurdî ye û tu Kurd e ne şert e yanî zimanê olî Kurdî bin ne şert yanî li demekî de ola Mesîhiyetê zimanê aramî bû hemû kes bi vî zimanê hanê jiyana xwe ya olî pêk kirin me hemû bûn Siryanî hemû bûn aramî nabe yanî yan jî mesela Amerîka Latînî zimanê xwe yê olî xelkên Amerîka Latînî zimanê xwe yê olî bi ya İspanî ya Brazîlî yan jî İngilîzî em ê bêjin wela mana bûn hemû bûn İspanî û Portugalî yan jî bûn İngilîz yanî ziman ne şert e û tiştekî din jî yanî ana eger êzdî li hev bikin bêjin em netewe yekin bere milyonek bin bere 2 milyon bin yanî bere li hev bikin berî her kesî ez yek ji kesê ku ez ê piştgiriya wan bikim û ji bo daxwazê wanî netewî heta dawî li gel wan bim wekî Kurd
ev mijar dibe yani zelal bana dibe ku hinek biraderên me êzdî xwîngerm sergerm aciz bin yani di dema şivan perwer di zêdegaviyên li hemberî êzdiya ûlo axivî ez li gel êzdiya li hemberî şivan perwer sekinîm û her kesê mesela hanî dizane lê ev mijara hanê mijara netewebûnê mijarekî çarenûsî ye dibe win dosta çê bikin ne dostên biyanî dostên di nava Kurda jî dostên doza xwe di nava Kurda jî peyda bikin yani Kurdên me sergerm jî yani xalas êzdî wilo ji xwe bibînin em êzdî li ber êzdî bin di nava jiyana Kurdistanê civaka Kurdistanê neteweyekî din hebin neteweyekî milyonek bi 2 milyon bin mala min ê yani li Kurdistana Tirkî bi milyona Kurd hene di xizmeta dewleta Tirk de û di xizmeta dagirkerê Tirk de û ê fariz bi milyona hene û bi 10,000 bi 100,000 Kurdên ketin xizmeta rejîma Beas li Iraqê li Sûriyê yani we dev ji vana berdayî û bi qirika êzdiya girtî ka werin bi zorê bibin Kurd kesekî nikare kesî bi zorê bike Kurd û kesekî nikare kesî bi zorê ji kurdîtiyê jî bavêje yani divê ev mesele li cem Kurda jî zelal be li cem êzdiya jî zelal be nakokî hene di nava civaka êzdî wekî hemû civakên civaka Kurda jî nakokî hene ke hala em nakokiyên di nava civaka êzdî de biçek bijî em nas bikin yan jî cihêrrengî eger em navê wan nekin nakokî cihêrrengî di nav hemû civaka de hene hêvî ew ku ev cihêrengiya nerîna ne bi sedemê nakokî û xirrecir û pevçûn di navbera civaka êzdî de yek ji van nakokiyên li gorî me yani heta min di hundirê civata Kolinê jî got ku fermana heftê û çaraya heftê û pênce ez vê çîroka hanê ez vê nakokiya hanê vê xala hanê wekî fermanekî ku êzdî li hemberî xwe elan kirin yani ne elan yani çawa ez bêjim çîroka hed û sed ku di ola êzayî de heye belkî hedemekî berî 1000 salî berî 10,000 salî ev meqûl bû ji bo parastina ola êzdayî qatê olî qatên civakî mumkin bû lê niha newloyê yani dema Şêx Adî hatû çîroka hed û sed di nava êzdiya de çêkir li gorî gelek kesa ji min re dibêjin ev mesela hanê ev prensîba hanê ji wê çavê yani berî wê tune bû û gelek êzdî min dîtin nerazî bûn ji vê mesela hanê ev çîrok çi ye ku keçên şêxa yan jî kurên şêxa çê nabe ji keçên pîr û mirîdar bizewicin yan jî kurên kurê pîr û mirîdar bizewicin her wiha keçên pîr yan jî keçên mirîd çê nabe ji ê qatên din bizewicin û zewac wilo di nav xwe de bimînin di nav qata xwe de bimînin qaşo yani ji bo parastina qata qatên olî a sereke a şêxayê piştî wê a pîrayê piştî wê a herî bînî a mirîdayê ev dihêlê ji aliyê hindir ve di hindir de bawermendên êzdî kêm bibe û yani çîrokên yani anaga çîrokekî hezkirinê di navbera keçekî şêx û kurekî mirîda çê bibe yani heqê Xwedê yani Xwedê wê razî be ku bi zorê wan ji hevdû qut bikin û a di dua dema ku ez vê yani wekî nakokî dibînim ku ola êzdî û civaka êzdî de şîne ne ku yani di hundirê civîna Kolinê de yek behs kirin got na ev erf û adatê me ye we memeke ev di nav me de kesekî ji we pê neîşe kur kesekî min ye birayê hêja yani kesekî ji wekî din êzdiya de şîne
ما تدبي از نلقى ايشات بم از نلقى ايشات جواكا ازدي بم ما نها وقتي جو زواج لنا برا قاطن اولي ان ازدي ويبن ما وقيوي يعني ويكشي خبدن ما يعني تفيدوي بيجيج ما يعني بيجيج كسي فيدوي لا ازدي بخو يعني خبه يقولي هي ما يعني نظام شخص راسنا برلمانتار كرد فيان دخيل حتى أنها جبركش قاطع شيخاي حتى أنها زوجي خوش كاوي شو قيسر راس أنزام دبي مسألة هاني زلال خوش كاوي داني يكي جعيني قاطع شيخا ليش آلية تندرستي ده جارية بسيكولوجي نرحته كتشك بيرو يعني بهدلية إيه باشا يعني كي جوي روشهاني راسي يعني حقي خدي يعني ما بس طامه مجلس روحاني ديوان روحاني يا ازديد بي ريل بيشيا في مسألة هاني فكن افتشتكي انساني افتشتكي مروفاتي افتشتكي لخدمتها اولو جواكو نتويا ازديد كوكو يعني ازدينا چن جكاسين دن جاد نافا لغوري بري برنسيبا هاني اگر كچكي شيخا جو كوركي مريدا يا كوركي بيرا بزوج خلاص نما ازدي جي اولي دركت جي جماعتي دركت وفي منطقي هاني يعني اب حياة شي درجة خدمتا اولي دك يعني اب برنسيبين هاني يعني عادت يعني اولا ازدي وك حمو اولا يعني بي بي او بريفورما هي اولا اسلامي جي بي بي بريفورما هي اولا مسيحي هناك قالك اول حتى روجا ايرو يعني كاثوليك خرخ ندكن والخفت قرن لغوري دمي ريفورما تشكن اف جالين اكوكي لغوري ما ازويدن الخين ماكي فرمانا هفته و پنجی هفته 4 آل دجي ازديان يعني از ولو ليدن الرم وكي دوستك وكي حفالك وكي كو اف خال للسر حبونا ازديا يعني مترسيك هي برادرك بحث كرجو اف حفتي و4 فرمان للسر ما تشيبي اري حفتي و4 فرمان نجبو في برنسيبا هاني لسر تشيبو وتخو باراس نجبر في برنسيبا هاني ولا ازداي نلسني لسر قد خبكن بيجن كسين ازدي تشينا بيجي كسكي دن بسوجي يانجي ليدنا ولا ازدي تشيت به يعني تشتكي ولو مجلس روحاني روني نارين جبو خدمتا اولا ازداهي باورمندين ازداهي بريارتي بفيرنجي ريفورما كي بفيرنجي بي سي هي بي سي هي دنافا جفاكا ازديد تشتكي دنجي هي يعني كسين كنت بيجن ام نتون ام ازدين ام نتويا ازدين ام نا اولا ازدين وكسين كحنت بيجن ام كردن ام كردين ازدين نتويا ما كرد و اولا ما ازدي ناكوكي يانجي جهيرنجي دنا برا هردو آليان جي دهي جاليه كيدن نهاد في دما داويد گنگ شو ناكوكي كي سياسي جي درباسي جواكا ازدي بويه كسن كو PKK de Paris'in ولهمبري PDK دردكevin هنه وكسم كو PDK de Paris'in ورخنا لPKK دكن هنه لغوري ما بالراستي PKK يك جمترسين هري مزن لسر اولا ازدي ولسر جواكا ازدي وما فيد هندري جواتا كلن جي قوت وما بريشي بحث كري كو لي جواكا ازي والله قاش وغاتيش شنقالي رزقار كرنو نزانم شوف فلان واف تشيروكن كو ابوتشي دبيجن و PKK دبيجن لي مترسيا هري مزن لسر جواكا ازدي ريخستنو تفقرا PKK اشعالية اقونومي ابوري بمليونة PKK جناب ازديا برحفتك قاش وجبو خزمت عشنقالي وجبو خسرية ديمقراطيك للشنغالي و PKK ازديان وكي اول وكي نتوا وكي حمود آليان وكي كارتكي وشيكي لهمبري PKK بكارتينه وهناك ازدين تين فيليسكا هاني مخابن يعني ودندري جواتي هناك برادرين ازدين فيسكار وروشنبيرين ازدي بي ديار ديا هاني رخنا كرن قوتن اري افتشتاي
حتى هناك رخنا لروشنبير ونفيسكارن إزدي كو إي سوفيتا بري به باكوري كردستاني به إي عراقي به إي سوري به هكتن ليسكا قريج APKK كو إزدي وكا إيزنغو آلاف لهمبري بدكي ولهمبري هريما كردستاني بكارتي جالية سياسي بجي مجار براستي يعني من بحثا مجار سياسي آليا سياسيين كر سر آستا أولي سر آستانا توائي كيم زيدا لي دبرد جبو برادرين مين إزدي ولو رحت بن اف سيمينار اف نرخاندن جبو وانا يعني نلد جي وانا ده حزارو حفداد مها ابريلي ده از هاتم بخواندن فالکوتایا دیروکی لزانکو آزاخو جوا السمینار اکی بدم سر روشا رفراندومه و بری رفراندومه و چه پیویسته و چه يعني سمینار دوی چرچوه هانی دبو تبی روان يعني زانکو آزاخو تبی روان ای مپیشکش کرد و سمینار بری وبر دكتور هوجر توفيق كو بسبوري ديروكا أرمنية و يعني تيزاوية دكتوراه لسر يعني تيكليين كردا و أرمنا و كومبوجيين لهمبري أرمنيا هاتي كرن برتوكي جلكي جرينك جامر دياري دامه و چاقیده من سمینار داد ادم قی حفده بو حجده ابریلی بو 1017 دمها ابریلی ده بو 1017 دوی سمیناری ده سروک زانکوی حاضر گلک جمع مستین زانکوی و پسپور حاضر وزاخو وكي كله جيج كلهن بارتي تيناس كرن لور من رخنين تند لدى سلادارية حكومة كردستاني كر ده مجارة إزديا وشنغالي بشتي يديشا داعشي أذكرم يعني بكورتي بيجي ولو هناك خالن دوي سميناري جيده دیسا دوباره بکر مدوی سمیناری جید بحث کر خالا یکی کو هریم شنگاله وکی دیروکی پارتی تم دهل بجارتنا تیدب سردکت پدکب سردکت لی اف هریم هانه جده 1003 حیا 1014 حتی بری ایدیشا داعش 11 سال يعني كيم زيدا 11 سال جواري يعني دواري خدمت گزاری ده دواره اکونومی ده دواره زانستی ده دواره حتی قالك شو دواره ده شونده مايما يعني رين چونو هاتن آوا کرن چما يعني اف احمالا هاني اف خمساري اف سر گوه آبتن جعالیه ده سحلاداریا کردستان عراقی و پلکه جعالیه درباره مجارع شنگالی و دوسیا ازدیان براستی جي رخنه بو ما لزاخو لأونيفرسيتا زاخو زانكو زاخو رخنه كر رخنه دواكو هريما كردستاني ده سلاداريا كردستاني جو اولا ازديد كاريبو جلكي سودا وفايدة بقرب چوا يعني اولكي الليبرال اولكي النارم اولكي ولو درفتن دجبو كاروبارن اكونومي آزاد حتى من زانكو ازاخوجي يعني ديكاري بون فابريكين اي وايني اي بيرا اي كنت نكار الدهوكي تشيبكه تنكار الحلب تشول سليماني تشيبكه تذكار الور تشيبكه يعني اف هي زيد ده اكونوميا كردستاني اف هي زيد ده و هري ماشين قال يجي قش دك دواري هلبرينه ودواري اكونومي ده افتش نبو حتى جواري توريزما اوليده كل شوا عراق وسعودية عربي دفرين بيروس اولا اسلامي بكارتينن جبو هاتنا اقونومي شو جوان ره حكومة هريما كردستاني دكاري بو
هەرێمên شنگالێ و لالەشا نورانی وەکی توریزما ولی ji bo ekonomiya herêmê jî a êzdiya û a Başûrê Kurdistanê bikarbîn lê di vî warêhanê de kar naanî. Xuya ye pedeke jî û yekîtî jî ji hereketên îslamî ditirsin. Vîya van hesabê han dikin yanî yan jî bandora îslama siyasî li ser pedekê jî heye li ser yekîtî jî heye. Malbata Talbanî malbatakî ji terîqeta Qadirî hatine, malbata Berzanî ji terîqeta Neqşbendî hatine. Ev bazarî û yanî ev hesabên û hesasiyetên îslamî derbarê danûstandina biêzîdiya re heye. Ev cihê rexneyê bi rastî. Me wê çaxê jî rexne kir, ez niha jî avan rexnêhanê dubare dikim. Yanî dema tu bêjî êzdî hûn birayê me ne, rêz birayê te yê çawa me. Ez birayê ku serfermandarê di nava pêşmerga de êzîdî nebin. Dema wezîr û kesên payebilind êzîdî nebin. Dema herêma Şingalê dwarê ekonomî de feqîr be, lawaz be. Ez birayê te yî çi me? Em birayê hevî çawa ne? Ev nêzîkatiyên şaş ê hikûmeta herêmê û ê pedekê û ê yekîtî û ê siyasî bi tevahîdê hêlin êzdî ji nasnameya netewiya a Kurdî a Kurdistanî dûr bikevin. Xwe dûr bixin, xwe êdî xwe bi tenê bibînin. Şêxekî, melayekî yanî dibe tiştên destûra bingehîna hikûmeta herêma Kurdistanê êzdî wekî ol di nava yanî kêm ol yan jî di nava kêm netewe hema bi çi rengî bijî dibe êzîdî werin naskirin û werin parastin û mafê wan werin misogerkirin. Di hundirê destûrê de, Destûra Kurdistana Iraqê. Ev xalekî gelekî giring e. Erê reform ji tevgera olî a êzdî tê xwestin lê ji tevgera siyasî ya Kurdistana Iraqê jî reform tê xwestin. Ev rewş yanî kesek jî rastî tune. Yani ev mijarek pê ve girêdayî yani ev ez dikarim lê zêde bikim yanî rexneyên ku me berê li 2017 li zankoya Zaxo me kirî di hundirê semînarê de 2023 me goçî yanî ku herêma Şingalê pêşmergeyên wê, polîsên wê, hêzên wê ewlekarî hemû gerek êzdî bana. Êzdî yani tiştekî wilo nebû. Dema êrîşa Daişê çêbû pêşmerga xwe vekşandin û hemû ev trajîdiya hanê ket tiştiyê pedekê. PKK jî hatê valahiya hanê dagirt û erê PKK niha êzdî kiriye esker bes PKK jî çawa dike zarokên êzdiya wê bîne Qamişlo wê bibe Dêrsimê wê bibe Qendîlê wê bibe deverê din êrê ti zarokê êzdî kir, çekdar kir, şervan kir, nizanim çi berel herêma xwe bin. Tu çima wan dişîne deverekî din? Ev PKK jî vî meselehanê dike. Gerek desthilatdariya herêma Kurdistanê hêzên ewlekarî, karûbarên herêma Şingalê, herêma êzdiya dibe êzdî xwe bi xwe bikirane. Eger xwe vekşandin çêbibana rev ji herêmê çêbibana wê çaxê pedeke dikarîbû bi gotdana wela yanî zarokê herêmê ê êzdî ew herêmê ji Daişê hiştin. Helbet di nava wan pêşmergeyan de çend êzdî hebûn. Dibe ku hebin yanî. Ew jî ji herêmê vekişiya bin yanî. Dibe ku hebin ez nizanim. Lê dema bi giştî hêza eskerî a pêşmerga a ewlekarî a polîs a istixbaratî êzdî bin wê çaxê ti yanî wê rexne li hemberî pedekê kêm bana. Hemberî desthilatdariya herêma Kurdistanê wê kêm bana. Dîsa ez dikarim vê jî lê zêde bikim ku di bûyerên mezin de di felaket û karîsetên mezin de
وخدما لجفاقا ولدولتا تشيدبن وده سلاداري بشيويكي ديركت يعني نديركت رولاويتي ذهبه ده سلاداري ليبورين خوازه جي قربانيين في تراجيديا هاني ليبورين خوازه منت كاري جمنا هاد يعني واللي درباري مجارة شنغالي وتراجيديا شنغالي ده لسر آستا سروكي هريمي لسر آستا سروكي حكومة هريمة كردستاني تلي بورين تنبو نشقلي كرد نشقلي ازدي نبو يعني وكي ورما اقناع بك بيجي رولا حكومة هريمي دوي فالايا هاني ده تنبو او فالايا كوبك هات وداقرت كيد كار ما مرو اقناع بك يعني مثلا رول حبو اللي بورين شيبو وكي برنسيبن هر كسي كنا حتى روجا ايرو جيتناي حتى روجا ايرو حكومة هريمي قولو خياي برپرسیاری خود درباره تراژدی ازدیا و آشنگالی در نبینه یعنی اگر چه باشی لیبورینکی چه ببه و چتکی گلکی باش خم ناک یعنی هناك كسن بشتي شر جهاني دوامين بالدهي سالاشي ليبورين كرن جوار دنياي رج ليبورين كرن ناوي امريكي يابانيار ليبورين خواست و يعني تشتن درنجي چه خمناکه لید به هبه لیبورینه کی بفیرنگی ناس کرنا بر پرسیاری حرمه ریل بر چاره سر کرنا گلک مسئله بدک از هیوی دیکم کد دمین پیشده تشته کی بفیرنگی يعني جي حكومة هرمي دركب هرم كردستاني واز ناس دكم كو يعني بريز كاك مسعود برزاني ليبورين جي كرد خستيه لنافا سروكين كردا تفيده یکمین سروک ایکو لیبودین جی گلی کرد خواستیه کاک مسعود برزانی دو پرتوکا خود مخ خواند مدید جانه تنی لسر ناوی خواه و سر ناوی برای خواه و باوی خواه لیبودین جی گلی کرد خوازه لسر شاشتی و کیمانی و شرو پفچونین دنابرا کرداده چه بو که بو مجا يعني برين المزن وكور ورشد ديروكا كرداده وكرن او شر النافخوي ایدنا برا کردات چیبون لیبورینه کی بفیرن گهانه گچه ببه ما ویتشتکیش کردستانی کیم بکه ویتشتکیش کسایتی یا برز مسعود برزانی کیم بکه ویتشتکیش پدکی کیم بکه پیشن يعني كيم لك هل اللي و ترسي في مسألة وان بيتر بلين بك بده بيش ريل بيشيا ليسك وخاباندنين PKK كدنا وجواكا ازدياد دك و بقر ببورن مدريش كر لمتخص يعني سيمينار هنا دريج ليكو وكي شويكي نرخاندنا كي برفراج بو برسا يزيدي دنابرا اولو نتوبونه ده من حول دا بچكي از في برساهانه شروغه بكم روني بكم وبينم پیش بريوه هناك برسا بينم پیش بري نتوى پرورن ازدي هناك برسا بينم هم بري پیش بری دسالداری کردستان عراقی و نتوى پرورین کرد کام چوا کاربن يعني گنگشه به انجام بشێوەیەکی زانستی و ڕێکوپێک دەلیل پێشێت شتێکی بڤیرەنگێ هاانێ vekin dibku hinek nerînên şaşî hebin yanî divî warê hanê de lê bi kurtî bijî min xwest ez vê mijara hanê ku mijarekî gelekî girîng e ez bi were parve bikim li gorî me yani pirsekî êzîdî heye pirsekî olî ye û êdî bîr û boçûnên netewebûnê seresere bijî lê bîr û boçûnên netewebûnê tevlî vê pirsa hanê dibe ez hêvî dikim yani ji entelektûel rewşenbîrên êzdî ku wê nerîna netewebûnê a seresere kûr bikin bişuxulin li ser û Kurda jî iqna bikin êzdiya jî iqna bikin û eger karî bûn serê sedî not êzdî bigînin wê biryara hanê ku ew netewene bere yani deh
بمینن خو حساب بکن کرد خمناک لی سری سدی نود اگر کاری بون بگیجن وی قناغا هانه کو ایزدی ببین یک حلوست باور بکن جو خوده و جو طاوس ملک از حتی داوی پشتگیریا دوزا ایزدی بکن لی بره ایزدی لحب بکن بره او خوب خواه وی بنگه هانه وی زمین هانه پیدا بکن از یک جی کسی کو پشتگیری وان بم و او چوا حز دکن دناوا کرداد خود بینن دناوا عربا دناوا بچرنگی با حز دکن از وکی دوست وکی پشتگیر حتی ویجید کارم بیجم یعنی اگر ایزدیگی هاشتن وی قناعت هانه کو او نتوانه کرد بیر ریز جبه بریاره هانه رو بگرن گرک مثلا هانه قبول بکن وکی نتوانه کی سر بخواه دبکو مافی وانی اوتونوم هبه دناوا جواکا و کرداد بچرنگی چارنوسا خو هل بجیرن افجیج مافی وانو نورماله دبی کرد ریزی بگن لی بری هر کسی دبی ایزدیل لسر وی بریاری یک دلبن یک مجیبن یک بپرانی سری سدی نوت خودی هلوستکی نتوی بن اجندکی نتوی سر بخوبن جبوغ دناوا کرداد دناوا عربات دناوا جواکا ناو نتوی کاربن جه خو بگرن مخابن از ویجید کارم بیجم یعنی کو هنک ایزدین ما اکتیویست ما دناوا پارتیین اوروپی دی کار دکن یعنی تطبیقی بونی وکی لوبی اکی لدجی کرده لوبی اکی لدجی حریما کردستان عراقی لدجی پدکی ولو آنتی پروپاگاندا یکی دکن دویواری هانه دب شوه کی زراو و وشارتی لی وشارتی نامینه اف مثلا هانه وشارتی نامینه یعنی دجمنه نتوه پروری ایزدی نکردن نه نتوه پروری کردن اگر دجمنه وان هبه افتش نباش اوان کسی هانه ضرر و زیان دیگینن ناسنامه ایزدی اولا ایزدی یعنی افتش هیه اف دیارده هانه هیه نارین و انفرماسیون شاش دیگینن دولت اوروپی حکومت اوروپی لسر هریما کردستان و لسر پدکه افتش هیه یعنی افجا او پککه لدوه مثلا هانه گردکه وی اف چیروکا لوبی ایزدی لدجی هریما کردستانه یعنی المانیا بخوازه چک بشینه هریما کردستانه و دناوره ایزدی راپورت خو بشینن در پارتیین سیاسی دی بیجن نه اوانا نظام اسلامیستن اوانا نظام چو انفرماسیون شاش و هلوستین شاش بگینن ده سلاداریا المانی ازمیناک دی بیجم یعنی کو لدجی هریما کردستانه به چارنوسه کی ایزدیا هبه و ده کردستانه ده به اوتونومی به دناوا جواکه ده به بچرنگی به و به کرد عرب و نه به وكيدن وينب عرب أشيرب يعني أفنانين عمنا بلكي أشاش دياردين خارو مارو نلري دناوا كرداد و دناوا ازدياد از نابش ما ببداوي بي دوی فيديو هاني لي ام حول بدن كو كيم ام مثلا هاني كيم بب بشيوه كي ولو هشمندي بعاقلي مرا كارب بان بجاري هاني گفتگو بك و چاره سري جه وی پرساهانه ره ببینه یعنی چارەسەری کی دموکراتیکی نلگوری مدل پککی چارەسەری کی براستی دموکراتیک لگوری مدل کردستانه جه پرسا ازدی کو هی دبی ام قبول بکن پرسا ازدی هی دناوا جواکا سیاسی ده دناوا جواکا نتوی ده اولی ده پرسکی هی بناوی پرسا ازدی اگر ام ویل حف بکن دبی ام بحف رجی لچاره سری بگر حتی مشارکیدن بناوا خیر و خوشیه ده بمینه